then into likafethu yazi wenzakaleni bro. So unaledi le ndaba iqale kwi-event Uyayiva ke ngoku. Khale, ayikhale. ne kade ngenze i-event wafika nabantu abaningi ngase ngathi mina akakhokheli umuntu oyedwa cause naye uhlezi like engikhokhisa mina bengize kwi-event but yena ezefika nabantu abaningi abamodern isibalo kumele ngabe bangena ngaso kumele like abakhokheli. So wadecide yena ukuthi no uzojika yabo ngamala jiki yabo. I was like no it's fine bujika uzongirefunda and angaze ngifune refund yami ngayithulela nje. Ngasasekuseni useyaphosta uphakeme ntontontoni ukuthi wakubamba kusho lutho and then like abone ukuthi no ngiyamayiza ne angimnake ngangayinsathena lento ngayitshela ukuthi no mhlawumbe usadiniwe whatever yabo. Avela ngiwhatsapp-eke kuyila sengiwhatsapp khona athi uyibona ukuthi uyini wena awuyilutho wafelwe ingane nobaba wakho wafa akhulume zonke nje lezo zinto lezo. Athi ayikho nje into engiyenzayo nani nani kusho ukuthi angiyeke lo msebenzi engiwenzayo yonke leyo nto leyo. Okokuqala mina izinto ngizenza ngo-connection yosho nje zonke izinto engasile ngayithulela ngo-day one ngimphendule nami ngendlela e-right ngiyitshela ukuthi yabo I know kuzoba right. Azadlulele like abhala ngidelele kuze kufike la kusokuthi no like usengilimaze kakhulu ngithuli ngingamphenduli esho izinto ezibuhlungu yabo. Ngaze ngathi no bra ngamtshela naye ngathi yazi lento le izofika la engingafuni ukuthi ifike khona because kuzobe sengathi imina umuntu o-wrong if ukuthi mina sengiyakutshela yabo. Wangitshela ukuthi yena ubaba wami ntontontoni yabo wanendaba nazo zonke izinto lezi ezisho wangitshela ukuthi wena wafelwe ingane yonke leyo nto leyo ngikheste and what fine iphele leyo nto ngimziphi. Then izolo avela ngibhalela imessage nje ngiyiposta link zasekhaya athi neyami ingane kumele ngabe khona lana kodwa-ke ngoba yakhetha ukufa idliwa yintuthwane yabo lapha emathuneni. And I was like how come because now uma wakho wafa and angazi mina ngikhulume ngendaba ukuthi uma wakho wafa ne wase wathi yena ungakhulumi ngoma wami uhlangana noma wami and then washo like levi and le ayishilo le uthi yena nana ungakhulumi ngoma wami ntontontoni nawe nje unobaba ntontontoni lokhane ebhizi esho zonke lezo zinto leyo. So bengisho levi yena usho ukuthi igcinisa imlimaze ngendlela imlimaze ngayo kuzwele kuyena bese ngiyamtshela ngithi hawu kanti nakona kuyazelwa awunayo kanti imizwa usungilimaze kangaka 3 days zonke insuku ilandelana wena ungidelela kanti nawe unayo imizwa. Ngithi ngisenza lokho avela screen record and then angazi asendele ba ubese eyadelete ngithi nge-screenshot adelete wonke ama-message ube delete ashaye delete for everyone. Ngisale okay ngibona ukuthi uyadelete ngivele ngisale sengi-screenshot ngi-screen record lokho okuncane okusele yabo. Manje ngiyabona ukuthi mina angisenayo le evidence yena anayo like angisenayo evidence yena une-evidence eningi okwakhe kusasafe ku-right angeke ngize ngidelete because ayikho into engiyibona ngathi idinga ukudelete umina. Ngangadelete wadelete-ke yonke lento leyo ayidelethile kusho ukuthi uyibonile ukuthi nani yabo. So uma esephosta akasayeshi ukuthi iqalephi yabo. Usephosta nje lokho ukuthi ngitheni mina kuyena ekubeni yena athi yena mina ubaba wami wayethwele wayefuna ukusacrifice ngami wafa wafa wabula uyabazi abantu abambulala yabo futhi uyabazi bahlala ngakubo yabo. Ngisho abazi basho bathi yena banginikeza 4 days nowami umama esaphila yabo. Ngangaba nendaba bathi bazongibolisa ebusweni ntontontoni nemenenja yakhe ngangaba nendaba yabo. Ngathi okay fine noke ngizoyenzayo ngoba sengivuka manje kuseni sengivuka usepostile and sekuyimina umuntu o-wrong manje and ayikho indlela engingasho ukuthi no kanjani because ngizamile nami ukuposta iside lami and abantu abalifili ngaleyo ndlela leyo ukuthi no ilona leli because bayitshela ukuthi mhlawumbe mina ngiqale ngaba rude and then waphendula ekubeni kube uyena ongiqalile bengeke ngize ngixabane naye ayikho into engiyibanga naye before yabo. Bekuzwana singenankinga ayikho bengazi ukuthi izofika living la yabo. Yena bethatha ngokuthi because like angikho famous and stuff so vele if engidelela ngizothula ngisabela igama lami yonke leyo nto leyo kanti nami ngizo-backfire ngale ndlela ngi-backfire ngayo yabo. Yaze yafika lana-ke so yeah wagcina sekukanjalo wathi ngasengingena nabosisi bami ngingazi bafike kanjani. Waphosta inamba yami ngafonelwa waphosta inamba kasisi wami ngathi sengiphosta i-screen record esinenamba yakhe useyadinwa futhi kodwa uphoste inamba kasisi wami waphosta inamba yami.